की खूब और का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kakong Angela Rangat kebere kewe ni kinong ilam janggeseng kinong di Madan, Lada nu Menteri Sorkar Bakpo Lingdo, Bu Ben Pynshai, Lega Jingkynthoh jong u Persha, kinong ilam janggeseng kinong di Madan, dak boong pakadan AA Shelendat. Kakong Angela kalaong, balada Bakpo umla Ben Pynshai yakani kan Ujor dak FIR bat bandawa bay minran khmat Persha ya u. Kalaong baku munong mi khmat pajba de ben keran labla, de ben perkhat arsin, shua ben Pynthop ria yakiwe. Kumta kalaong bagaseng ginong di Madan kampediang yaga Jingkynthoh Bakpol bat kidawa bu dewan Pynshai pajba. Halor kini numbers of hawkers surveyed and who is eligible, who is not. Manu bedi benyo, namar bangi ngitip ha. Jadi mangi besong ka PTBC ngitip ba ka survey kalayat. Nrai ko mangi le ahni dailat kan habdon biang again, a verification process, claims and objections. Ko ba khampa ya bro ko so. Di pimla ban ong ka ningot kiran ki eligible hawkers cha motran cha watsley cha wen shwi jakan nama ka process kan patkut. Katu kalong ka ba ki kamakor namar ba lomba penyalam baklai ki ba nalor bamde member ha TVC nalor bamde urban affairs minister. Shu sei kini ki number nang ni nantai bani sapriang ha kubor ka shulong ban kulma ji mut chu ibrio sakawairu katu ka jing Kenthoh ba ong ba don AA Shelendat hanan nakini nong yalam ki seng mo I ba por ka bha ba inda Pynshai pha lo kani da imla ban Pynshai ba imut ayu ngin file FIR ngin file defamation Pynshai namar ba kamdei ka ba biang kat uta ka kerdan jong u nong mi khman ban chokren lapla mo hak ten pareng ki ong especially when you're a representative and a legislator you have to have some responsibility which begins with what you say andre hangni pade itu ba kadon AA Shelendat bai ong sapang kata ka jingdon AA Shelendat yakinong yalam ya kaseng but nga ko aban pun kan mau ikut baru baswa bin rem ngani collection nei mentai dak job yang nang sen rei la ju rem collection baswa ka tu jing rem ila ju bat rokum open affairs minister nga ko aban bu ni ka jing tu simple question kile ayu ko kapor ba pipat ha kapor ya ka portfolio ko pade ban halor ka sor kan bin be ki daro ka jubab kalong lem le bat haba ki nong de Madan pade kila alum hakaseng bat maki ki slur ban le ching shari ban dawa baka jela jongi ka dewan wan lam ya kani ka an bat menta kila don benta thik pathik ban pentri kami kani ka an ki wan pentami ki wan pentobria ya kani ka seng ka bha ba perkhat arsin namar ba hapor ba shong kumu riu pat baru ka bor ba rem election da dei si shai tai briu iba don ka jing snow do bentakan ni kaso as a concerned citizen as a responsible citizen nadu por al hajar han briu do bentaru ada ben ajing mut ada ben krane ada ben pan pawi rei menta pade kren thamula ni rei kalong ka ka bi le ran rei kamdi ka pade ka ba ipla nama million hi man shukran lapla kumne ndai mangi tingin nung pediang bat lada imla ban Pynshai pamot ayu bangi hanangi don AA Shelendat ka Pynsange ekne ka kam na mangi la batai shan wada ki Jingkynthoh rum la aisha ka PTBC ka Sorkar ba ni kan Pynsange mangi ba penpet ekne ka kam mentangi ong pet biang ye ki COV na makidon jing bahla pala na katam don AA ndai kan ka jing kren ju I ba don AA I hapan Pynshai na ba dia thu yangi mai don ayu Shelendat ban kan akan mengajinya keren juga PTBC le ngaling ketu ya pi ya kipat baru pakin apply ban pan ya kitu pi minutes of the meeting and deliberations nang ba pitip tik manu ba ong ayu te manu ba terba ayu manu ba ong kumno manu ba Persha manu ba randen biang manu ni uta tapi yo I wak kini ki discussion jongi ru ha ka PTBC meeting
kidon kijingmut kiba per teng kidon kiba yaham kalong kumtaken te hundrei kan gladon ka full fledged TVC ngitip ba wat yakirai rukim dei banchu rai gitu habda menjur habda rakti manu mau menjur karai manu mau menjur kalong kumba vote on a decision Bila lu di expect hai bantu apa apa committee meeting. Ada mentah tinggal Pak Jo jiltip ini. Bat kabalong kamula kan komprekam nama mener ngana sio shiti. Kadai biang ka minutes jong kawai ka meeting ka bakandai tare. Ngalayo lai sin ka ju ka minutes. Madun mapi. Haba kawai ka meeting ka ba arpu lai ru kala de biat ya kata hampan yo. Yo shi yo lai sin ngalayo ka ka minutes ka bakandai. Bat kini ka kandai ba arpu lai ko manglaba ta ya pi ka dige kidiki meeting sepengi boycott nama ba kausan kini ngak kedau kidiki jing duko kadi kom sam ka COVM komta rai ti long ba ngiting yang skembe ka ju hi ka nong rem ba hak entri kam ya ka an inde hak kam jai hik batte untuk sedang rum taru ka de tan ti radon kanu ka jing bakla ka jing yai ka jing penhen ka yang minum sha nama ko ka ap jing ma te ha ka teng ka an pi le man le ban le kan min kam ban pendek ndai ha bakut pat ni susu ke dum ram kam dan jing mot ya kan jing ya sa jongi na dua haja kan rem de na ka halor kan ni kan rem ni bangin yang scam be minum sha yang nur ban kami da kan Atu pipiriang yang kata kajing aipor sarkar hadu apa terik. Kani kajing aipor lelengan ongai pi kumun labatain lo pasdang pakade kata ka PTVC ke ba discuss ke ba plan ni kita ne. Ti ya kani katarik aku aru ni tempat lain. Ni ongin penya ikam. Lada de bedep kam lele swai ke aku aru kabiang de. Andai ke di dep bah ka kam de ban dep sai ke de ban biang. Dari petre tingkat ni lesi swai ke aku aru ka de. De kum ne amum dep. Nama dia kita kintu ram 4 laban sendai. Ti kata ka boong hanang ina extend biang kamdan kata. Nama bangi le happy TVC tempat sehi de tarik. Kaseng je hawkers ho kadon ka roadside hawkers association. Kitu jing shisha man swak hit shong hakini ki berenda di tu kan. But kidon gini dukan ru ba shimwa jing shisha ya ki kapalong bi an kata. Hadin ngam ya penbet kuno te apor bakador ka eviction men shwa kini ki roadside ni ki balet cha court but hadin pade ngirungi empli dia ladi kata protes ka Meghalaya and British Law Progressive Workers and Street Vendors Association namar ba kaya ka case kani ko ka seng kini ko kinong demadan ru kidon hok ban ai jingmot kat rangnya case kita hi atu di seng hang ni kajongi ti kadai ka all Meghalaya promote ni improve the hawkers shayo chaki dong repair but ni la don ru ki jing ya kren but jing persang ban kren what ki nong de madan ki badon chaki bai tan Atu kodon em kata kajite lang jong pi bat jong takwi pati pi. Kajinya trilang jongi ba roadside kalong ba makir ki say member haka PTVC mangirungi say member haka PTVC kat kungka. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.